I pozdrav braće, dobrodošli u novi klip. Danas ću ljudi pokazati kako možete imati live wallpaper na svom računaru. Sasvim sigurno i besplatno, tako da prije početka klipa bacite like i subscribe da nas YouTube algoritam prepozna i bacite sub da dođemo što prije do 5k pratilaca. Prvo što treba da uradite da otvorite svoj pretraživač i upišete lively wallpaper i pritisnite pretragu i otvorite prvi sajt na pretrazi. Kao što vidite, aplikacija je sigurna i dozvoljena od Microsofta. Scrollajte stranicu prema dole i pritisnite ovdje installer. Spremite vašu instalaciju i kao što vidite, aplikacija će vam se brzo preuzeti. Kada ste instalirali aplikaciju, dva puta brzi klik, idite po krijeni i automatski će vam se otvoriti instalacijski medij. Izaberite ovo ovdje prvo, izaberite ovdje jezik gore srpski, idite da, idite dalje, također dalje instalira. I pričekajte par minuta da vam se instalira aplikacija na vaš PC. I kada uđete ljudi u aplikaciju, dobit ćete kao ja ovako ovaj prozor i sve što treba da uradite da izaberete vašu sliku, samo pritisnite na vašu sliku i vaša slika će biti aktivna kao kod mene. Također imate dosta izbora da birate koje god želite vi slike i izaberete neki od ponuđenih slika. Ako vam se ove slike ne sviđaju, naravno možete dodati koju vi želite, pritisnite ovdje gore na add wallpaper i ovdje prenesete vašu željenu sliku neku sa interneta i jednostavno ovdje uploadujete svoju sliku, izaberite i ona će vam biti aktivna kao i ova. Tako da braćo, hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio i ako vam se sviđa aplikacija, podijelite sa svojim drugarima i još jednom bacite sub da ne biste propustili nešto slično, a mi se vidimo u nekom drugom klipu i čao.